nk'uko mubyiboneye rero iyi video mumaze kubona ingabo za FARDC zagerageje kwihisha mu kibuga mu gihe zitangiye gusohoka zisanga hari ambushi ya M23 yari yabategereje ibategeye mu mihanda. Urabona babuze amajyo uvuga ngo igisigaye nta kindi nuko bibohereza itegeko ryatanzwe na M23 ryo kurambika intwaro zabo hasi bakazamura amaboko bakishyikiriza M23 cyangwa se bakajya mu kigo cya MONUSCO. Ikindi gihari nuko mu Wiringoma abantu bari kuvuga ko atabashe gufata umujyi wa Goma. M23 rwose yageze mu mujyi wa Goma. Ni amafoto ya Wiringoma, ni amafoto rwose agaragaza ko nta kabuza bidasubirwaho umujyi wa Goma wamaze gufatwa. Ahubwo bakaba basaba abaturage bati abasirikare banyu bakiri muri mwe baze bishyikirize ubuyobozi bwa M23 turabarinda amasaha 24 kuri 24. Ikindi nuko mu mujyi wa Kinshasa hamaze gutangira imyigaragambyo yatangiye gukomeye mu mujyi wa Kinshasa, aho abaturage bamaze kujya mu mihanda bigaragambye bavuga bati ese leta yacu, leta ya Kinshasa yakora iki? Goma yafashwe barebera baduha uburenganzira dushoze intambara ku Rwanda, dushoze intambara kuri M23. Yose imyigaragambyo yakaje umurego cyane, aho bavuga ko na ambasade y'u Rwanda ishobora kuba iri muri zimwe zabashije kwibasira. Aya ni amashusho rero yo kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, maze kubibona nta ambasade, ndakeka ari ambasade y'u Rwanda, sinzi n'indi turaza kugerageza tugenda tubagezaho amakuru, ariko birakaze. Kinshasa abaturage bari mu muhanda bari kwigaragambya. Ubwo rero amakuru mashyashya ahari y'aka kanya aho turi kuvugira ubu ngubu ni uko M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Goma neza. Amashusho mwabonye, umupaka nawo rwose wamaze gufatwa. Baraza kubona amafoto, baraza kubona ifoto ya Wiringoma ari ku mupaka, bigaragaza bidasubirwaho ko Goma yafashwe, umupaka wafashwe. Igisigaye nuko hari ngira ngo bashobora kuba bari gutegura inama yo kuganira n'abaturage, kubahumuriza no kubabwira ko igisigaye ari ukubarinda. Murakoze, mukomeze mukore subscribe, mukore like, mukore comment kandi musharinge. Murakoze cyane.